Kitabu cha Ezekieli mrengo wa 45. Nguma ya Mlungu inauya hekaluni. Ngonya ya mutakinire hataho mvire ulolao ngombolero wazua. Nalola nikiona nguma ya Mlungu wa Israeli inaza kula ngombolero wazua. Sauti yore ihere sauti ya mazimanji. Na insi kikale na ngalangala ngumaye. Maonerugo gaona were, gahere maonerugo gaona wakati roho kuzononga nonga uo muzi. Na here maonerugo gaona kanda ya muho wake bari. Baine kizigwaga na moyo. Nguma ya Bwana ikingira hekalu na mvire ulolao ngombolero wazua. Kiza roho ikinanulea na ikire hata muhalo andani. Na lola, nguma ya Bwana ikiriza za roho hekalu. Ya mtaro kala arungerere hinami. Nikisikira mtana na nami kula mu hekaluni. Akinamba. Mdamu, hando hatua kihi changu cha enzi. Na hatua kuika nyayo zangu. Ndo ishika ya Israeli karena kare. Kiza hatua nyumba Israeli kama darangi za ukoloka herizi na rangu eri. Si hao sata wali yao, kwa malaya wao na kwa nyufu za tawali yao. Hatu hao, hadzulu, hakuwa budira milungu. Mariho eka kizingi chaho, hehe na kizingi changu. Na mwima wa mriango wao, hehe na mwima mriango wangu. Na kutengwa ni ukuta tuka yangu mimi, nao. Wale mana ngiza ukolozi na rangu. Kama utuga oga kutsukiza. Beni kianonga nonga kaiza koro zangu. Vikara, nama ika usinzi wao na nyufuza hatawali yao kure nami na mindato wakahi yao kare na kare. Na uwe mdamu, talire atoa nyumba Israeli zulu za roho hekalu, kwamba magwire ni haya kwa makosagao. Na mairiri kanayo rahamani. Maneo kalama za gwironi haya kwa gosimarego gahenda. Amanyise rahamani ya hekalu mipangilioye mirango ya kumbolera na kungirira na umborirosi. Yani misoroto yeyosi na mipangilio yeyosi na sheria zezose. Kandike gagambere zao ili mautuo mundowe wose na kugwira malegizo gegosi na kugahenda. Hii ndo sheria ya hekalu. Sehemu yose ya kirere cha mrima na kudengereka handa kala haeri kukira kosi. Lola, hii ndo sheria ya hekalu. Hii ndo vipimo cha kije cha kombozera sadaka. Mtaro wa kwa konda kala na kina cha nusu mita, wala manusu mita, na mkungo wa inchi chenda kudengereka yo kanda. Kimo cha kije cha kombozera sadaka kenda kala kiki. Kula iziramo mtaroni hata sehemu ya kwanza kula tini mita mwenga, na wala manusu mita. Kula izirao sehemu ya kwanza hata sehemu ya hiri ni kimo cha mita 2 na wala manusu mita. Na sehemu ya kijeji cha kombozera sadaka umikayo kwa ashiramoho ndakala na kimo cha mita 2 na wazuluzi handakala na pembene. Sehemu hiyo ndakala na urewa mita 5 na wala mamita 5. Sehemu ya zulu ndakala na urewa mita fungahe na wala mamita fungahe. Na mkungo wa sentimita 25 na mtaro wa nusu mita kudengereka. Ngwangoza kijeji cha kombozera sadaka zindalola ngombolero wazua. Kize mtakinamba. Mdamu, Bwana Mlungu anamba vivi. Sisi ndo sheria za kijeji cha kombozera sadaka wakati kindeo jengo ili mambo za sadaka za kuocha zuluse. Na kutivativa milato zuluse. Mda panzao here sadaka ya dhambi. Walombi marioni ya luko lololawi. Anyumba za doki. Maza hehi na kumi kambere zangu. Bwana Mlungu anamba. Undahala milato ya sehemu. Ingize kaiza pembene za chokije cha kombozera sadaka. Kudengereka mkungo. Kwangira hiyo, undakituusa chokije cha kombozera sadaka, akikuisira dhambi. Uyocho hatu, harosa gulwa, kaiza roho eneo ra hekalu, nze yaho hatu hairi. Siku ya hiri hiyo, ndamboza ndenge sio kaila here sadaka dhambi, na chokije cha kombozera sadaka, kindatusa here krijo tusa, na yo nzao. Ndiho gonya kukitusa undamboza nzao, isio kaila na turumi isio kaila. Kulakaiza roho baadhi ndamboza mbere za Bwana na walombi madazingwagira munyu na mazimbozi here sadaka za kuocha kwa Bwana. Kila siku kwa siku funga he ndamboza ndenge here sadaka ya dhambi. Kizo ndamboza nzao isio kaila na turumi isio kaila kulakaiza roho baadhi. Kwa siku funga he mandaki usira dhambi chokije cha kombozera sadaka na makituse. Na kwangira hiyo mandakitenga kwa utoa Bwana. Bai muda mundu hogoma kwanzira siku ya 8 na kuenderera. Alombi mandambo sa sadaka zenu za kuocha na sadaka zenu za dheri. Zulu za choki jaja cha kombozera sadaka. Ndio mkubali. Bwana Mlungu anamba.